Nyuma ya gavana wa Meru Kawira Mwangaza kuonekwa ni bunge ya Senate, baingi bakari pa kaunti ya Meru ni bonekete witana mbere na biashara cio ya withira bakai bechumirio kenera itwari ikirikiro mwa ni mucieko munini wa gavana Mutumantu Ethingia karibani bonekete kolota Rais William Ruto na munini wa Rigathi Gachagua ni kiraba kuwa ni baringite Meru nthe bonene. Dennis Mugendi aina riboti. Mushino mawa gishonekyo bunge kia Igembe South igukujiriitwe ukiributire rigiritwe nyuma ya gavana Kawira Mwangaza gutorie gambene mbungene ya Senate iria araikitwe ni ma MC ba kaunti ya Meru munini wawe Isaac Mutumantu Ethingia bagwatanirite na bunge na mbuto ingi bakiendi kumwebebiria gitine kuntu nakukirwo gukira guku mushino yuyo mawa kuonekene bagukungwira umbani bwa gavana Kawira. Kanso kenga nyingi sana no ntubwa Senate urabara ombere kwithira bakeite amba buthongi baite amba no muntu bonda baike mantu urayara batere no ntu iu ni ongu yonara na tunashukuru sana na tuwiritu no ntubwa urabara ombere kwamba buthongi na tukiwa ringi no ntubwa kwithira Meru etu ibugono ureretite thai batu turi antu tukiara sinyaon biavo bantu bembe antu banyambene na Meru county kwa jumla itukuromba ngwataniro thai ende tutikwenda ringi mifurugano tutikwenda siasa nduni tuiromba riu maendeleo mama gavana ewe kanyaru arute ngwi ukialwelera Igembe South antu batiseregete no ntubambi baregerete ruare Reverend Isaac Mutuma agethera excellency governor lakini nweto ntomurungu atire yankima na mama nkwenda kuike mutu yaku kitainde nayo murungu oromba na rausokerie ausokia na thai we governor so antu baembe bamwe betu batewiritwe lakini irwala yake batewiritwe bakawirwa ende babare ai bawiritwe lakini bakawirwa bianka buromba tongeri betu ba Meru urabota ni to mura inkuburomba watane ora butabudire mama bukolome watane de Meru inkoromba kaile miano twagora na mama mwenzake o batu ya youth ya Igembe South tututo mutambua renge o mwankatru kyari nge koro inge no to watane kira mama kyanine arerwe aturo watu yaerwa alafu inkoromba muntu inkoromba kaile mito mora kurove overi tokui mama ora kora yoyo ato yakirera lakini anto kada yoyo ato yakirera ka koro de anto bae pa Meru county kwenye wewe mama kaile tunakulani ko ke anto ba Meru to ikire matito bere ndenda kuga ujo nonto waheshimiwa beto ba Meru tabo ma MCA ba assembly baibo bongwa baikirwa baranywa muma jwa njori ko ibarejere kuona nyamuma jwa njori jo titanguge nonto ketho ju itanguge Senate arora baringe chinda kira gitanguge ni rombara mwathani kume iguru ko ndendo bera uju kwambiria nande MCA betu nonto batu ito twabuthurire te njori na te bakathuri na te bangi iwana inchi babuthurire maondi ne jenu choke ni kaira assembly bugwatanire na gavana Bishop Faith Kawira Mwangaza buitandire ngugi muntu urabo kwendea gavana thai 2027 moronge ke nibo mo support aye gavana bate wiritwe no ntu baterigirite gavana Kawira asinda baretegete bagathaniete kiu Ethingia ende na murungu no brara bangite abangitete kia gavana ntu bana turitaira ngwe ai woni okolete ari mawao na ko nyere ya ndibaswaki nyumno ndibasongwiritwe nonto okole thira nonto barenda kuthiri okole thira na nete tha cia mwana wa Meru akinyelo noro tina nguo kaira tu na akinyelo nyuma kobo kongo ndo sogere Senate nkatho nonto bocokia mamau akinyela muntu roti uciomba masinani kimujo ndenga bana awata jodo tuna awata below 24 awata ni mwata 20 inge 37 na 40 na karibu kina ingani konde nyale ni akaduri yake etaringa ankwenda ikuga ibwega nontu bakwetherwa batu tureaka tunadharauliwa sana kwou arume barabe Meru viongozi
Menyeni akainya bo what a man can do, a woman can do better. MP ora bo watanirite, MCA ora bo watanirite, CS kiraito human rebu webu inthe ibo watanire gutiragia kinya Bakai bakwithura kithikiro kiao werune Banku arware tutekiomba celebrate no ntobura turererete ibura lukanire turererete rware mutuma piswa ai ngabana lakini manto yewe ta seneti yaretera yaralukana oni renge bo nkuromba mama igwe seneti renge ma MCA ibaurie loyo mwe oro kumba kuthetera ya mbapo ya ke ora taomba kuthetera ni kuthetera ma MCA bo ya ibaurie loyo oro re oro kumba kutheta no to mama na aria makosa ni loyo oro taombire kutheta bo ya ende burankira mama oni mama akairinga muno nacoke ki wananchi aturitire ngui tika kwihora cindire araura oni burambo mbagua kigawiro cinda seneti ambo mbagua thirikari iri kuwe Ruto na Gachagua bathiatire ng'ondu imwe ra yurite o mapasta bare aguthiata muingi na ituicie siasa muingi yuthiata wa kwa ende thi bathiatire ng'ondu imwe ira yurite bo ba mambishopu na mapasta bathiata ng'ondu imwe ra yurite batwito kwa note akitwa thitherwe no nto matarajio ya antu na antu yaraba inyeletwe batwito kwa buru thirikari ne utote kwanira mwankira rende ondari support omwe muno Ruto ona Bagachagua ndari chief campaign wo utebo totethia lakini ogwo kinyira tutetekeria kuona mwananchi akinyeleka no ntothaira kawira araririe ndene seneti aronanirie utewandi ati aritira ngui na tukimenya akioya ntobocio wandi ira ina the youngest MCA inya pipe inya into kya siringi moteko kya kinya kwa uo ni burambo mbakuria wananchi to maintain peace tika kwende kura cieto tukaritwa muko na tuwe kawiro uo racokerwa thirikari ya mucokeria kanya arite ngui bakua na kurita lakini oni akwa binafsi ndimutuma oni kuona kabenya thirikari ya uru aratwigirite na thigira cia ikayobia wananchi mbere pio kancokeria MCAs betu nkatho no tubwa ngwira barutite wakigisha bao tutethia tu Amiru guturita kombone no tukumara twathure ngavana utingu twonete na itwaririte batu ngavana wetu aritwa kwi maendeleo kuonekana no ndire acokeru batu utethire tukona boyele kambuge batu mbunge betu kana leaders elected leaders ba Meru County tebo ngwacokera nkatho no twa musimamo yao no ende inkwenda okoswa vitendo vimwe bila birendelea na Senate no tukwina external forces ira na mbecha ba yana cio ku influence senators kenda ba tetheria governor wetu ucokua kambuge batu Ameru tutemamia akiri Ameru twina ume na tutiriti akiri no gatha ko mtu atoya aturiti tutiriti tutumiri bo boku miaka mingi sana na bara batoro tutumia bo boku na bara tutethetie muno kinya batethia witionenene ibotha ibo tutumia bo boku no ende gaitiga kinyete nkuromba MPs betu bonthe atongeretwo ni mugambire ndikiri na mheshimiwa wetu mchapakazi mheshimiwa John Paul Mwirigi baunganishe MP bonthe itokwenda bature na barite statement tumenye msimamo yao kinya kwathira gatukuma katukoya mwelekeo yungi twoye na kombeka tubwethie kiama gitu kia Meru na ikaitiga kinyete gatwingwa batu Ameru kuungana na tubwethie kiama gitu kia Meru. Dennis Mugendi, Weru TV, Mushini o Maua, Kaunti ya Meru.